tubahaye ikaze nanone. Njye wumva Antoine Mukesha batware nk'ibisanzwe. Ikiganiro cyo ni Nani Stop Sport Preview, aho tubagezaho amakuru y'ibyamamare mu mupira w'amaguru. Ushaka kwibaza ngo umunsi turaganira kuri nde? Nta wundi ni Cristiano Ronaldo, CR7. Hagati aho mwikoresheje gukora subscribe ku YouTube channel yacu, aho wandika ijambo World Wellness TV ugakora subscribe, ukaba bimwe muri twe. Mbahaye ikaze. Cristiano Ronaldo ni umwe mu bakinnyi beza twavuga ko isi yagize. Ronaldo utaremengwa ryamengo asinzira adashyizeho uduhigo, dore ko yashyizeho uduhigo bitoroshye no kuduhigura. Cristiano Ronaldo super player CR7. Ubu ni Cristiano Ronaldo wageze ku isi ku itariki 5 z'ukwezi kwa kabiri 1945, yavukiye mu gihugu cya Portugal mu ntara ya Mandera. Cristiano Ronaldo wavutse aho batifashije, dore ko mama yakoraga akazi k'ubutetsi naho papa agakora akazi ko gukata ibyatsi. Ronaldo bwa mbere yakinnye afite imyaka 12 mu ikipe ya Andorinha, dore ko na papa yarayibereye kit manager ashinzwe iby'imyenda. Mu mwaka w'1995 yaje gusinya mu ikipe ya Nacional imyaka 2. Igitangaje nuko yaje kuva muri iyo kipe nk'ideni, bitewe nuko Nacional yari ifitiye umwenda ikipe ya Sporting Lisbonne ungana $1,500 y'amadolari. Ronaldo nigeze akunda kwiga kuko yaje kuva mu ishuri afite imyaka 14, nyuma yuko kubise mwarimu w'intebe bitewe nuko yaramusabye gusubiza ikibazo. Mu gihe kandi yari afite imyaka 14 yaje kurwara indwara y'umutima, ariko aravurwa arakira. Mu mwaka wa 2002 Cristiano Ronaldo yaje kuzamurwa mu ikipe nkuru ya Sporting Lisbonne. Ronaldo yaje kwigaragaza maze ahigwa n'abatoza batandukanye nka Arsene Wenger, Gerard Houllier ndetse n'abandi. Abanyarwanda bati inkoni ihera igihe. Umunsi wari umwe aho Manchester United yakinaga n'ikipe ya Sporting Lisbonne muri Champions League, maze umukino ukaza kurangira Sporting Lisbonne itsinze ibitego 3-1, harimo ibitego 2 bya Cristiano Ronaldo. Mu mwaka wa 2003-2004 Cristiano Ronaldo yaje kugurwa na Manchester United kuri $12 z'amapawundi, ndetse naca agahigo k'umukinnyi uguzwe amafaranga menshi muri shampiyona y'Abongereza nk'umwana muto. Ageze muri Manchester United yahawe nimero 7. Umukino wa mbere muri Manchester United yawukinnye ku itariki 13 z'ukwezi kwa Munani mwaka 2003, aho bakinaga na Bolton Wanderers. Igitego cye cya mbere yagitsinze Portsmouth, kandi muri uwo mwaka yatwayemo igikombe cya FA Cup. Mu mwaka wa 2003-2007 yatwaye Barclays Premier League, shampiyona y'Abongereza. Ikarita itukura yibonye muri derby y'i Manchester. Kimwe mu bintu Cristiano Ronaldo atakibagirwa i Manchester ngo bimuve mu mutwe ni igihe yavunaga Rudi Van Nistelrooy mu myitozo, maze Van Nistelrooy akamukubita akava mu kibuga arimo ararira. Cristiano Ronaldo muri sezo y'ibihumbi 2003-2007 yatsinzemo ibitego 7, naho 2007-2008 atsindamo ibitego 42 mu rushanwa yose, ndetse anatwaramo igikombe cya Champions League nyuma yo gutsinda ikipe ya Chelsea ku mukino wa nyuma, binamuviramo gutwara Ballon d'Or ye ya mbere mu mwaka wa 2008-2009. Mu mwaka wa 2008-2009 anatwaramo igikombe cya shampiyona. Naho mu mwaka wa 2009-2010 yaciye agahigo k'umukinnyi watanzweho amafaranga menshi ku isi, mu gihe yajyaga mu ikipe ya Real Madrid aho yatanzweho $84 z'amapawundi, naho mu mayero $94. Igitego cye cya mbere ageze i Madrid yagitsinze ikipe ya Deportivo ku itariki 29 z'ukwezi kwa Munani mu mwaka wa 2010. Burya ngo amatage atandukanye abakunzi. Mu mwaka wa 2018 z'ukwezi kwa Karindwi tariki 10 nibwo urugendo rwa Cristiano Ronaldo rwo gukina ikipe ya Real Madrid rwarangiye. Abavuye mu ikipe ya Real Madrid yakozemo amateka atarigeze akorwa n'undi. Abagiye mu gihugu cy'Ubutaliyani aho yasinye mu ikipe ya Juventus, atangwaho akayabo ka $1,000,000. Cristiano Ronaldo afite Ballon d'Or 5, kandi akaba afite agahigo ko gutsinda ibitego byinshi muri UEFA Champions League mu matsinda, aho mu mwaka wa 2014-2015 yatsinze ibitego 17. Cristiano Ronaldo afite ibikombe 31 kuva yatangira kariyeri yo gukina umupira w'amaguru nk'abigize umwuga. Afitemo ibikombe 5 bya UEFA Champions League. Ronaldo wahamagaye mu ikipe y'igihugu mu mwaka wa 2003. Umukino we wa mbere mu ikipe y'igihugu yawukinnye n'igihugu cya Kazakhstan. Igikombe cy'isi yakitabiriye bwe bwa mbere mu mwaka wa 2006. CR7 afite imyaka 36. Afite umwana w'umuhungu ufite imyaka 11. Ntihazwi nyina umubyara kuko bivuga ko Cristiano yamuhaye $12 z'amapawundi, bakajyana amasezerano ko atazigera yigaragaza. Cristiano Ronaldo ni umwe mu basore baranzwe no gukundana n'abakobwa benshi batandukanye, aho bivuga ko yakundanye n'abakobwa barenga 27. Ikindi wamenya kuri CR7 nuko adashobora kwishyiraho tatuwaje bitewe nuko atanga amaraso.
Cristiano Ronaldo ikindi wamenya ni uko afite umubyeyi umwe, afite mama we, naho papa yapfuye ku myaka 52 yishwe n'ibiyobyabwenge. CR7 ubu afite umugore witwa Georgiana Rodriguez w'umunyespanye, bamaze kubyarana umwana umwe w'umukobwa witwa Alana Martina. Cristiano Ronaldo super player, iki cyari ikigeranyo cye mwateguriwe na Antoine Mukeshabatware ku bwa World Wellness TV. Hagati ngumye kubashishikaza kuri subscribe kuri YouTube channel yacu, aho wandika ijambo World Wellness TV ugakora subscribe ukabaye umwe muri twe. Naho ikiganiro cyo ni non stop sport preview. Mugira ibihe byiza.